Kurang ajar anjing. Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Running and running. Tanya. Leungeun antep tuh. Hah? Saling sayu. Terus ayo. Anya. Anya. Coba. Ya. Anjing juga udah. Celina si truk. Nya uci. Dele si Rani, dele si Rani leungeun. Cara bieu. Biasa kudu kumaha? Tah, nyata kudu kumaha? Biasa anjing sia kowe. Kumaha boh? Tanya deui. Tanya. Cing siaran sia. Di kuat kitu marah. Jadi ket Silat lah, ajak silat. Iya. Ajak silat. 4 tilu kira. Deh. Ali sok hit. Ini tangan saya berdarah lihat. Kurang ajar anjing. Jangan. Anjing. Yo, tahun betarin. Tanya sini dulu. Gimana rasanya? Sakit. Oh, sini kamera lihatnya. Saya ke sini. Nyeri Apakah anak kuat? kuat. Nyeri. Koet anjing. Ini tuh kan. Sok deh, Mas. Kan bener liwat lah ku aing lah. Tapi Tadi tah sok tanya deui. Nyeri. Tanya deui. Ada tuh maneh kitu ngeliat urang tanya deui. aya naon maksud tuh? Tanya heula, Naon maksud? tanya heula teh. Tanya heula. Dulu keur merenung. Teu mau bunuh anjing. Kawahan ujing tuh di mana? Anjing kieu. Penutupan lah tuh penutupan. Mantap. Penutupan dari saya. Sok jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjul ya, panjul. Anjing sakit. Udah hilang, dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu gratis. Mantap. Mang Mamat kutap ketap mantap. Anjing.